Šta se bijeli u gori zelenoj? Ali je snijeg. Al su labudovi. Da je snijeg, već bi okopnio. Labudovi, već bi poletjeli. Nit je snijeg, nit su labudovi, nego šator Age Hasan Age. On boluje od ljutije hrana. Oblazi ga mati i sestrica, a ljubovca od stida ne mogla. Kad li mu je ranom bolje bilo, on poruči vjerno ljubi svojoj: ne čekaj me u dvoru bijelomu, ni u dvoru, ni u rodu momu. Kad Kaduna riječi razumjela, još je jadna u toj misli stala. Jeka stade konja oko dvora. Tad pobježe Hasanagenica da vrat lomi kulen iz penđere. Za njom trče dve ćere djevojke. Vrati nam se, mila majko naša, nije ovo babo Hasanaga, već Dajđa Pintorović beže. I vrati se Hasanaginica, ter se vješa bratu oko vrata. Da, moj brate, velike sramote, gdje me šalje od 5 djece? Beže muči, ništa ne govori. Već se maša u džepe svione i vadi joj knjigu oprošćenja. Da uzimlje potpuno vjenčanje, da gre s njime majci unatrage. Kad Kaduna knjigu proučila, 2 je sina u čelo ljubila, a 2 ćere u rumena lica. A s malahnim u bešici sinkom od djelice nikako ne mogla. Već je bratac za ruke uzeo i jedva je sinkom rastavio, ter je mećek sebi na konjca, s njome grede dvoru bijelomu. U rodu je malo vrijeme stala. Malo vrijeme, ni nedjelju dana. Dobra kada i od roda dobra. Dobru kadu prose sa svih strana, a najviše imotski kadija. Kaduna se bratu svome moli: a i tako te ne želila, braco, nemoj mene davat ni za koga, da ne puca jadno srce moje gledajući sirotice svoje. Ali beže ništa ne hajaše, već nju daje imotskom kadiji. Još Kaduna bratu se moljaše da napiše listak bijele knjige, da je šalje imotskom kadiji. Djevojka te lijepo pozdravljaše, a u knjizi lijepo te moljaše. Kad pokupiš gospodu svatove i kad pođeš njenom bijelu dvoru, dug pokrivač nosi na djevojku. Kada bude agi mimo dvora, da ne vidi sirotice svoje. Kad kadiji bijela knjiga dođe, gospodu je svate pokupio, svate kupi, grede po djevojku. Dobro svati došli do djevojke i zdravo se povratili s njome. A kad bili agi mimo dvora, 2 je ćerce s penđera gledahu, a 2 sina pred nju ishođahu, tere svojoj majci govorahu: svrati nam se, mila majko naša, da mi tebe užinati damo. Kad to čula Hasanaginica, starješini svata govorila: Bogom, brate svata starješina, ustavi mi konje uza dvora da darujem sirotice moje. Ustaviše konje uza dvora. Svoju djecu lijepo darovala. Svakom sinu nože pozlaćene, svakoj ćeri čohu do poljane, a malome u bešici sinku njemu šalje uboške haljine. A to gleda junak Hasanaga, pak dozivlje do 2 sina svoja: hote amo, sirotice moje, kad se neće smilovati na vas majka vaša, srca kamenoga. Kad to
čula Hasanaginica, bijelim licem u zemlju udrila. Uput se je s dušom rastavila od žalosti, gledajuć sirote.